Nā, kua eke ke a Stan Walker ki te taumata i roto i tāna mahi. Engari ka tahi anō te kakenga a tōna whāia i te ara poutama ki te taumata o tāna ka tīmata noa. Kua whakarewa pakehi pāhi a April Walker, kua hoki mai ia i ahi tareiria ki te kāinga mo te wā poto, ki te whakatairanga ake i ana pāhi wahine, me ana pāhi tāne ki te Maria. Kei roto o na moe a i ēnei pēke. Well, I'm a bag freak. I'm a picky freak. Nā whai anō ia ka hangaia i ana ake pēke. I always ask people, what do you like about your bag? Oh, I love my bag, but... And then I suggest, oh, do you reckon it should have this, that and the other? And they're going, yeah, you know, and things like that. And then I see their jewellery. You know, what about chunk? Because I'm into chunk. Chunky and funky. That's my motto for my bags and my jewellery. Kei te hangaia ngā pēke nei i haina kia māma ngā utu. He te kau ngā pēke i tana kohinga, ko te katoa kua hangaia i te kirikau. I would never go to that length of putting them in the thousands and things like that. You know, I want it to be affordable, you know, for the working class woman, working class man. Nā ko tana tama anō titi o ngā tāne mau i ana pēke. So he wants a smaller unisex bag, and he modelled one for my Facebook. I whakarewa ana pēke ki poi piripi i tērā wiki. Kei te whakamānu ki tāna ki makaurau a te marama o Oke Topa. Hioi anō kei urupi tana pai tawhiti. Anzac Pikia, te karere.